Poštovani gledaoci, prvi put uživo i prvi intervju sa Vedina Efendija Beganovića, čovjeka za koji ste sigurno svi pomislili, a znamo recimo sada po reakcijama gospodina Šarovića prije emisije i gospodina Pustića, kada kažemo to je Efendija koje napadaju u Krajini, kažu pa vi ste ti, znači region zna i političari znaju i evo ljudi za... Nažalost. Ko vas napadaju? Znate li njihova imena, prezimena? Ko su oni? Šta su? Ne znam imena i prezimena, znači to je već... To bi bilo ulazak u istragu koju policija sprovodi. Čime smo udarali, napadali svi 5 puta? Nožem. Uvijek nožem? Uvijek nožem. Pardon, izvinjavam se. Jedan napad je bio pred džamijom i udarao me nečim, meni nepoznatim. Policija je poslije pronašla taj predmet, radi se o nekakvoj toljagici manjoj, kroz koju su probodeni ekseri. Ako ne djeluješ kao on, onda si nevjernik. O čemu se tu radi? Tu se radi o jednom dobro uhodanom sistemu. Znači, ja se pojavim u arapskoj dželabi ili afganistanskoj nošnji, omotam oko glavi nekakav turban. Govorite o njima? Da, govorim o njima. Omotam oko glavi nekakav turban, sjednem tamo negdje i držim predavanje. I prvi cilj jeste da se sruši autoritet. Znači, autoritet imama, imami su kovertaši, imami su sihirbasi, ja sam to sve bio, imami su šiije. Su vaše sine napali prije nekoliko dana? To je prelio, znači, tu čašu moje strpljivosti i prekinulo moju šutnju. A ne da sjedim kod kuće pored 4 žene i iz tople sobe nagovaram omladinu što je on negirao. Pa misli da vi imate 4 žene, bila li? Ne, bila li. Ne, ja 4 žene. Gospodine Efendija, Saladin Efendija, a i gospodine Beganoviću, ovdje je Mirsad Kebo prije mjesec i po dana ispričao tu priču prvi put kao ekskluzivno, da tamo u Krajini kupuju, tako on rekao, ovi koji su za ISIL i IDIL, tako ih je nazvao, zemlju i prave veliki centar u smislu, kako bih rekao, naselja, mjesta. To tako dok je govorio bilo nevjerovatno. Zbog čega nevjerovatno? Ko bi dozvolio lokalnoj zajednici da bilo ko, s nepoznatim namjerama, pravi to, ko bi u institucijama, kakve god da su naše institucije, policijske, državne i kantonalne i tako dalje, dozvolio da mu neko dođe napravi neko nasilje. Da li vi govorite o istoj stvari, vas dvojice? Ja koliko sam čuo da je gospodin Kebo govorio o kampu za nekakvu obuku. Jeste. Onda ne govorimo o istoj stvari. A možda govorite o istom lokalitetu, ali drugačije nazivate. Vi ste tamo. Drugačije nazivam. Ali isti lokalitet? Isti je lokalitet. Ali drugačije nazivamo. Ja ne mogu tvrditi da su oni to vršili nekakvu vojnu obuku. Ne, daleko od toga. Okupljalište jeste bilo. Ali ovo je zanima. Pripremajući se za emisiju, nađem jednu malu kratku izjavicu, više onako ste, kako nego, možda dali svjesno, možda ne, možda planski, možda slučajno, za RTRS i televiziju Republike Srpske. I u tom kadru vidim da je, mislim da je u Holdiju to snimano, bio samo gospodin Mirsad Kebo. Je li tako? Jeste. Kako ste bili zajedno? Kada? Ne znam kada je, ovih dana je to objavljeno. Ovih dana? To je bilo prekjuče, ja mislim. Eto, ko je koga našao? Vi Kebu ili Kebo vas? Kako? Telefon. Zašto vam je trebao? Nije mi trebao ni zašto. Nego
Fizički napad na Amara Beganovića u selu Priječani kod Visokog bio je namijenjen njegovom ocu imamu Selvedinu Beganoviću. Ovo je za našu televiziju potvrdio i sam imam Beganović, koji podsjeća da su napadi na njega i njegovu porodicu uslijedili nakon što je javno ustao protiv izgradnje Selefijskog centra kod Velike Kladuše i odlaska mladih Bošnjaka na sirijsko ratište. Imam Selvedin Beganović uvjeren je da je on meta napada. Greškom je napadnut njegov sin jer su slične tjelesne građe. Potvrđuje da je njegov sin uboden nožem u nogu, što je suprotno policijskom izvještaju. To je meni čudno. Trebali su dati nalaz da su povrede nožem ili oštrim predmetom ili šta ja znam već. Razumijete? Znači, 2 su šava na nozi, čak mu nisu dali ni injekciju protiv zatrovanja. U MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona tvrde da je riječ o lakšim povredama glave, ne spominje se ubod u nogu. Istraga tek treba da utvrdi identitet. Znači, ja sam zaustavio izgradnju centra u Bosanskoj Bojnoj. To je problem. To je problem. Ko je trebao praviti taj centar? Pa, raspitajte se, vi ste novinari. Jasan odgovor daje bivši potpredsjednik Federacije BiH koji podsjeća da je već govorio o izgradnji Selefijskog centra u Bosanskoj Bojni, gdje su u većini živjeli Srbi. Činjenica je da je ovo što smo radili sada zaustavilo izgradnju Selefijskog centra na zemlji koju su posjedovali građani srpske nacionalnosti, koja je vrlo jeftino kupovana i koja se nalazi na samoj granici sa Hrvatskom. To je Bosanska Bojna i jedan od tih koji je to kupovao je Bilal Bosnić. U islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine danas bez konkretnog stava u vezi napada na imamovog sina. Od ranije se spekulisalo da bi imam Selvedin Beganović mogao da bude raspoređen u neki od džemata u Republici Srpskoj, pa čak i u inostranstvu. To vas pitam, to ste vi kazali, zato što sljedeće moje pitanje trebalo da bude, je li bilo nekih reakcija od nekih institucija na to šta ćete vi s Kebom? Do sada nije. Dobro, nastavite. Do sada nije. A onda, što ste ga vi zvali? Sada iz te zahvalnosti? Iz te zahvalnosti da popijemo kavu. I popili smo kavu, novinari su uslikali. Aha. Novinari su uslikali. A se znali da će biti tu novinari? E sad, ja ne znam koja od televizija je tu se pojavila, došla. Vjerujte, nisam ni vidio ovaj intervju taj, niti... Bilo ste korektno to izjaviti. Da, ne znam. Govorili ste o vašem sinu, da li je nože napadnuto u glavu ili povrijeđeno u nogu. O tome i imali ste na fini odgovor ko je to radio, vi ste kazali da ste novinari. I zahvalnosti... Bila je korektna, ali kontekst je, kako bih rekao... Da vam kažem, sad se već piše kako sam ja Kebin čovjek, kako ja... ne znam, surađujem sa Kebom, pa čak me svrstavaju i u Mossad i u milion nekakvih. Ta kahva sa gospodinom Kebom je bila čisto kahva zahvalnosti, ništa. Ali uslikana. Ali uslikana, Bože moj. Ja sam se dobrovoljno pod pritiskom povukao iz Krajine. Dobrovoljno pod pritiskom povukao iz Krajine. Ja sam ostao 18 godina u tom džematu. 2 puta... Zato što ste iz Zenice. Ma nije to. Nije to. 2 puta se džamija proširivala zbog predavanja koja ja držim bez papira. Bez papira. Znači, privlačili ste ljude. Privlačio sam. Organizacijom. Predavanja koja ja držim bez papira. Predavanja koja ja držim bez papira. Evo, ne volim, ispaće da se fali. Pa, da ne bi ispalo, ali razumijemo i znamo šta ste uradili. Dakle, ne razumijete kako rijaset takvog čovjeka povuče. Čovjek koji zna pola Kur'ana na pamet, zbog kojeg se proširivala džamija, ispaće da se fali. Što baš to? To je ulemanska porodica. Ulema, je li tako? Da. Otac je bio isto, djed? Pa gledajte, moj babo, Lamo Rahmet, je imao završenu medresu, ali je sa završenom medresom, znači bez fakulteta, bio profesor kirajeta i imameta dugo godina
ispaće da se fali. Pa i vi ste borbeni. Strastveni u tom poslu. Ja sam drugačiji od svog babi. Kako Babo je bio blag. A vi ste tersonja neki, jel? Može li hođa biti i ters malo? Može li hođa biti i ters malo? I kupio sam sebi onaj veliki televizor, kako se zove. U HD-u. Ne, iskreno vam govorim. Onaj veliki televizor, kako se zove. Nisu problem momci seba, nisu svi isti. Daleko od to. Ja imam dosta njih, baba sa kojima pijem kahu. Iako sam ja odrastao, recimo, u sufijskoj porodici, koja je sušta suprotnost njima. Komunikacija. Ali nikada nisam propagirao sufizam u džami kao nekakav pravac koji bi trebao da bude, jel? Skontali vas svi što govorite. Sufizam je usavršavanje. Sufizam je usavršavanje. Hvala imama što me niste pitali o škakljivim temama. Pa negdje vas štite, da, tačno. Da. Po pitanjima sam vas... Ima jedan za kraj, ako može. Može. Stihovi dobri za novinare. Ja? Za novinare. Stih ili... Stih. Nije kuranski. Nije kuran. Nego stih. Stih. Ja. Stih dobar za novinare. Pa ne znam, nismo mi svi isti, kao ne vi Jel' nismo? Kao ne vi efendije, tako nismo ni mi novinari. Kaže ovako, o ti koji uporno zapitkuješ o svakoj nebitnoj stvari, ne razotkrivaj pokrivenog, jer ćeš otkriti lešinu. Zaista je odgovor kod mene spreman, ali ga ja čuvam iz straha. To je dobro za odjelu. Nek se zamisle malo. Ja. Hvala. A vi razmislite šta je to. Hvala vam. Sin Selvedina Efendije Beganovića, koji je nedavno prijavio da je fizički napadnut, povrijedio je sam sebe pa je dao lažni iskaz. Potvrdila je ovo policija Zeničko-Dobojskog kantona. Izvori TV1 tvrde da su i raniji napadi na Efendiju Beganovića najvjerovatnije iscenirani i da bi skriveni motiv mogao biti Efendijina težnja da se kandiduje i postane glavni imam u Velikoj Kladuši. 3. marta maloljetni sin Selvedina Efendije Beganovića prijavio je policiji da je napadnut u mjestu Porječani kod Visokog. Konstatovane su mu tada lakše povrede koje je tvrdio je dobio jer ga je napadač udario drškom noža. Policija Zeničko-Dobojskog kantona nakon istrage potvrdila je da je iskaz bio lažan i da Efendijin sin nije napadnut. TV1 saznaje da je inspektorima od početka prijavljeni napad bio sumnjiv. Amar Beganović na kraju je sve priznao, pravdajući se da je u velikoj depresiji otkad se s porodicom iz Velike Kladuše morao preseliti u Visoko. Ovom tužilaštvu je od strane MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu lažno prijavljivanje protiv malodobnog počinioca inicijala AB. Beganović se s porodicom u Visoko preselio nakon što je policija Junsko-Sanskog kantona prijavio da je napadnut 4 puta. Kaže, njegova porodica u Velikoj Kladuši živjela je u konstantnom strahu. Tako je opravdao i potez svoga sina. Sva ova dešavanja koja su
bila u zadnjih 2,5 do 3 mjeseca su dovela do toga da i moja porodica, blago rečeno, psihički bude uzdrmana ili poljuljana, što je dovelo mog sina da napravi glupost i da sam sebe povrijedi. Znači, ovo što se desilo sa njim je bilo samo povrijeđivanje. Efendija Beganović tvrdi da mu islamska zajednica sprema otkaz. Saznao sam da ću dobiti od islamske zajednice platu i otpremninu, te da ću dobiti svoje papire, znači, koje imam u Kladuši. Uz to normalno ide i odjava, iz Velike Kladuše, prijavit ću se najvjerovatnije u Visoko, jer nemam gdje drugo, u porodičnu kuću, znači ne kuću koja je moja, nego porodičnu kuću, i svoje papire predati na raspolaganje islamskoj zajednici. Izvori TV1 tvrde da to nije tačno i da je islamska zajednica od Beganovića tražila jedino da smanji medijske istupe. Isti izvori tvrde i da je mnogo nelogičnosti od početka u napadima koje Beganović prijavljuje. Sve je za islamsku zajednicu bilo zbunjujuće, pa su apelovali na nadležne policijske službe da urade svoj dio posla. Do sada su samo razmišljali o Beganovićevom premještaju iz Kladuše zbog njegove sigurnosti. Navodno, cijela priča bi mogla imati i političku pozadinu. Na kraju vrijedi istaći da u istrazi MUP-a USK o napadima na Beganovića nema nikakvih pomaka. U kratkom telefonskom razgovoru glasnogovornik policije nam je potvrdio da saznanje MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona ništa ne mijenja i da policajci USK još uvijek tragaju za napadačem na Efendiju Beganovića, koji se trenutno nalazi na godišnjem odmoru.